Bana b'Imana nimureke kurira yagiye tukimukunda twamukunda yari intore mu muryango nimureke kurira yo bene dati nimureke kurira ahubwo ubu tugeze mu mwanya mwiza nimba hari umuntu yaje yitwaje nk'akantu amashikanwa yoshobora kuza ngaho imbere arahawe ikaze atange ngaho imbere arahawe ikaze nimugabanya amarira n'ubundi ntagaruka nimugabanya amarira tuzataha igihe nikigera tuzataha igihe nikigera tuzataha yo tuzataha igihe nikigera tuzataha. Bana b'Imana bakundwa yagiye tukimukunda ariko Imana yoyo yari mufise ko mugambi yo Imana yadusumbije kumukunda maze iramudutwara. Eske nk'umuryango nije mukuru w'umuryango umuntu azi wese ko bafitanye ikibazo arashobora kuduza ukuboko akatubwira ikibazo bari bafitaniye kuko murazi ibintu byisi ko bigoye. We nta kibazo ufise we nawe nimugabanya amarira haguruka tubwire ikibazo mwamufitaniye kugira ngo nk'umuryango tugikemure. Urabona umugabo yari mukenza yego ntacyo twari bwapfe gusa agiye afitiye amahera ibihumbi 100 nari namuguranye kandi ageretswe kuyajyana arana agaceri namuguriye hirya y'ejo inda esitoma yuri kisona bateri febre kandi mutegerezwa kuyama. Bene data ibibazo ndumva ni byinshi ariko nk'umuryango ibibazo turabikemura. Mwene data nyakubahwa haguruka nawe tubare ikibazo waba ufise. Jewe yari mugenzi jewe wona nukurira twari bwapfe nukuriga mugenzi nukuri nani mwakiye mu bwami bwawe bana kuririmba kakaririmba tuzahura jewe agiyafitiye nukuri namutijimboka nukuri namutijimboka hirya yaje amwira ntiyajyanye mu rubanza jana wakopu yacaye imana jewe n'abamutura n'abamusanga igihe cy'amuyembe ubona ko ndarira jewe kandi jewe iwabo bari baraye ubusa jewe nyine acanabwira ati nguraniga jegira mugurira ijya kuri resitora ryari bwanze subiza umunsi wanje ntiyari bwahunsubiza hano mbagowe ikibagiwe cyoco ni mboka yanje jewe yari yanditse ko Tommy nabona Barcelona nukuri jewe murakoze ku mijambo yamaye cyangwa ndamufimba jenge ndekudura ndawuhonyore kubapfuye jewe tamaye ibintu byanje cyane bindi bibabaje urata amahera cyane nk'ubu abana banje bariko burira iminyari kubera bafite icyo barya
kumbe ibintu byose bimeze uko sha gusa ntaco yewe we nakumira gusa nk'umuryango twari twiyemeje kubafasha wewe reka tugukemura ikibazo cawe ugende mwene data fata no mafaranga 10,000 byawe hanyuma wicire amafaranga yawe yo mana ya ajanorira chapwe kimperani yo mana ya agoma bana ko chendi chapa kibo oh no abo mama herayo abwo mamba chafuye abona rusufera mwakira chahita mutini oza ngabo chaherana namaye oza brother what's right do aje oza nisako yago kanala nini wende kaje ngontitswa cheki ngabo chafu abwo hajo hapataka kukabaza hagaki genda babagwaye rero genda amalanje ni mume tulirewe umugezi yapfuye umviriza ikibazo gihari Imana yaremye abantu ariko hari abantu Imana yafashe ibashira nk'imitima y'ibikoko kubona umuntu turi kumbe ni yamarira y'ingona umujeje ni ngona umviriza ibyo bibazo byawe nk'umuryango turaza kukijamwo umuntu agikemure kandi byasigaye imboka shasha yegirega mukayene kandi muca kwivugisha ujyayo nyine abasabye umuceri baca bamuha amahera jasabye imboka japana ku masanja jabumine imboka iwanje yanditse ko Tommy Mbarisa man wowe ntaco ibyawe turabyumvise hanyuma umwe yofata ikibanza twosenga umwe magafata ikibanza tukagenda ibintu byawe ucuza kubitora ntaco reka dusenge yene mendagiye genda kuza ntari imboka yawanje babyumvise cenegiriye guma hamwe base tufume tugenda dusenze Imana iguheza oya cendagiye mwebwe nasigana bafasi mubabaro ku mutima mugabo nabonye imboka yawanje jewe bane data musigaye ngaha reka ntaco tugende dusenze nubwo bimeze uko hari abantu kandi ugasanga mu mitima yabo s'abantu reka dusenge mwese ndagomba muhumirize dusenge Mana yacu manugira neza Mana waremye umuntu kamuremera n'urupfu rwiwe hari abantu bashavura babonye umuntu ateye imbere bakamwifuriza nabi ariko ibyo byose Mana ni ubibona ariko hariyo n'abandi bantu bakwiye gukubitwa n'inkoni yiwawe ibaza umuntu akaza ngo iboka ico ni kibazo Mana ni wikore wigaragaze abandi bagatwenga ngo urame amafaranga yiwanje ariko ndagoma ntihagire n'ikintu na kimwe azomumarira cyose niwe kubikora ujya nawe yagiye umwakire umushire mu gikaraza ca Aburahamu Imana ihimbazwe ndibaza twese twogenda mu mihira yacu akababaro twakumvise niko bimeze kwisi niko byari biteguwe ndibaza twogenda nta ngorane bene data eko ndakeshi aho jerera amajambo yose no yavuga nkayavugira ubusa yoho ashaya nanje simbura nikibangaranda yankwamo abwiririshije nye nta urabye ubuntu kari bubyimbye iminobesho hama ngo nabantu kwirizahariza amarira y'ingona sha no kwemera nabijya byagiye birishima nanje andi akenyereyeho nakare n'urugendo azi nuko nugwari mfitiye amahera nati nabaye bwihangane nyene ni hamwe nyene umugabo nyene usanga bigoye nyene uruntu uruvwayo urushenze shenyoko nirumve mu maso nakare gwari runandambiye uruntu gwari ubize imyaka 45 umugore ruraza nakarubunza twahora tugira inusu twongeza tugura ikiro tuze turajya byinshi nakare gwaducu wazi umunoho wako bino byo burofa sindabikunda